Esetwa enkomodie so give us Herbal Center for at Nasnana Romeo. And enkomodie may different crap. But happy birthday enkoma biente Celestina. We free wakasa nyana na yaw ene abusuafo no so we show. Happy birthday. Senyami enhyiraw. No nyo kese kwapem se obeye kese pa. Nana Romeo from Give Us Herbal Center at Nase Efishapa. I think come to Eminia. I feel na 28. Yeah. Still Nana Mensankai. Na krama so you krama na. Me say na 28. Aka almost 3 days. Yeah. Na afina kwe still Mensankai. And I'm say one krama we krama na mda. Can't say so and as I point here we are pointing them. Give us back on. Oh yeah, we are do media. What did you do? Roger, give us near did say. Oh, media. Yeah. Said you who here the pepe, but I'm say Osha said no the birthday be here. Yeah. Na pese me so ka me fa kwanya we so na me the birthday kese pa. Happy birthday kese pa ma Safwa ewo United Kingdom. Okay. And afi ne wofa oye agonansa ba tufu hine. Enti adofo mienu we ene yo mo awoda we free Aris. Na ya United Kingdom wo se nkoma ne ba Safwa na fe ne bra panyini oye agonansa ba tufu hine. Ya mamu nyina happy birthday ene. Odofo give us there say bronya no ye mudi wi a ene bedi de. Okay. Because bronya yi mu nyina ye namu aye adwuma. Okay. Because one say yare enim bronya. Ena yare enim say anigi aba. Yare de otimi oba onkra, otimi ba ni time anti ya fatu ya say upon see edi bronya ni nyina no ye be ka ka omanfo say yare wo ho say de be ya hwiye. Enti ye de bronya de eguso aye adwuma but ewie bibia na be nya time arrest kaka. Enti ye di bronya ye we nkokọ ye we ponche. Sade nam ni ade nyina. Yes. Still ni ye say ye hu odo say be ya. Ye ni bronya enwie nkofa yade meto ye ho. Exactly. Asemna no aka no. Dey no na give us the boy home. Me da se bebre. Anopai Give Us Herbal Center ma ahwefo nyina fihyiapa. Echia obia kase nyankopon hyira obia fisi sebre na de da obia koma so bia na bam na de obia hwehwe se nyame be ya ma no na wo nyankopon ya ma no. Anopai ba ya asem nyina etiawa ni nyina ne se ene Give Us fa kofa enofufro bia badwa so a ya to ne din Give Us GC mixture and afi Give Us GC capsules. Na sanduo mienu we ekọ edema ema ne mema nyina se wo ye oba o se wo ye bema o de de ne se FDA for aye hwehwemu e wo ye nduro nyina ho e de afa mfide mu asone so hu se anyhow bia any side effect bia ne senti obi obenum Give Us ye nduro bia no ye ka hye nyankopon de animonyam se obenya hoto do anya yaresa papa bia e betumi aboa ma na bra bo obo no totin Give Us GC mixture ne Give Us GC capsules e de aba no sanduo we de tie ne se eni kwan se wo yare kra ansa no wanom especially se wo yo ba na opese wo wie peye oba na wo ye no esipisita sanduo we e mane mpa ho da Give Us GC mixture Give Us GC capsules me ba cho de tie ne se wo yo ba na wo ha e wo mfa chirikom ubu sa ensisi so ubu sa moja na mayi moja na e ba toto ebi won so kra moja no e ba ase unya heavy flow ni nyina kire se wanya ohaw e wo nsabum afi moja no so ha e ba ebi yetum ani yetum enye normal se moja e be yetuntum sebio ansa na moja be yetuntum no na asofom na bia adi do hwere kakra anan na kakra ansa na wo se moja na ni yetuntum but oba bi wo ha obu ni sa e moja na egu no e ba ni nyina na ni yetuntum menu aba wo haw kope Give Us GC mixture na pe Give Us GC capsules kabom nanom na emwo afi wo hwa na se ensufita bi egu unya enamu san yade na wontu anamo ankope Give Us GC mixture ne Give Us GC capsules ni bi anom na ntumi antu enamu san yade na se kra ma one time wa ohawa de bro ne se unam nipa mu kra mpo na ayo se fa onsa hye ho na dwi because eba side nsansan bi begu ahimfie ho eti unam nipa mu nyina na wudwi na ede ohaw na ninguase ebreo afi ojo so a na esufita bi de akire ebi won so a wadwon so wie kura na aye o se problem mu no na ensuo ni de akire a eba ni nyina kire se wanya hawo obi so ho a ekuro e wo ne bemam se enamu se ayade e behyew
na wan pay ndro bi anom antu ase a ohaw ba kwa de bro ne se ema ekuro ba obema mu etubo hu se wadwon so awie na waso obema mu aka ba be prumu no na obema mu eye oya esanse ekuro wo obema mu wadro eye givers ginseng mixture ena fe givers ginseng capsules so be ka bom na wanom me pacho uye oba o uye bema o ndro mienu we ema ne mpa ho da na tumi abo pa enei se uye oba na ufa na say ufa na say na de ahye ba ifo say na me nananam de efri say me kwa aware me ntumi mfa da me fa bi na say na ene akwasi bro ni fe de miscarriage no me pa cho de ten say unya enam nsayade na enam nsayade no mowa no se wantumi antu o mase antu o man free system mu a de mo na ye ne say wa fa na wa take seed no enam nsayade mowa no omoba awode no ho ti eba sa na seed na wa take no omo ya na omo se na e friend miscarriage no eba sa na wakope aduranom givers ginseng mixture givers ginseng capsules na boaw ba bia ye to do bia wo Ghana bia benya bi ye number ni 0543 222 470 0543 222 470 me pacho 2 ni ye miensa 0543 222 470 where they under just few minutes they sorry hey give us about measure me ba cho give us about measure ya TDR malaria dro adro we anka ne ton 25 cedis and they atiswa they about 18 cedis baby kura benya ne 16 cedis me ba cho they tell say onyare mpo ansa na wanom nom na fa bo immune system no ho ban onipa bia sa immune system no ho de na sa ho de wo ma yade anka wonto wo yade anka de nipa be kwa kopie mu ayare sabia no esan se wo do ho ato give us ba mesha so a wonum nti no abo immune system no ban ti sa yade na be bo no entumi nka wonto wo da esan se immune system na ho de wo abri bia nom bi se wo yobi na wotie me na wontumi didi na ye wo se obenom nsa ansa na wadidi a me pa cho emwa according to scientists no enei se komode wo na onom nsa esanse komode wa wanom akoho ano odi nti no eya na edikuro ba wiyem ene ya na de peptic ulcer ene de keka ka ho no ba no enti menom ensa se wo konom nsa e de akodidi nom give us ba mesha na mboa na didi obi odidi pa so fon anofon wado eye give us ba mesha typhoid fever malaria jaundice ho na me yawo wo sasabro waposo wona ante kakra na wabre wado eye give us ba mesha ba bia wo Ghana ha obenya bia to na tumi aboa wo me pa cho se wonti bibia se a Freya was 0543 222 2 near 3 and a 470 0543 222 470 tie na shene so say yen twen ma yare no kra man san ya numaduro di aboye ho ban se de be ya yare ntumi nkan yen to eti sorry na ko ba bia to do bia pharmacy chemical Herbal drugstore babia obenya givers Herbal mixture givers ginseng capsules and afi givers ginseng mixture ne bi na wanom na tumi aboa ama wanya hoden a ohwehwe na kyese bibia tumi awie peye mpanifo sa sempa etia wanya afi na betwum tintin bia bacho aduro beje wa ayatrema eti ensem na ewo ho na agya mabehwie egu anopai Dala Romeo, yera sialo pay. Now Kasaba, come say what so. Give us about Meshano. Give us about 25 cities. Okay. I say they're about 18 cities. Okay. Maybe Krabenya is 16 cities. Okay. Until any question turn above 18 cities be. Okay. Insanity. It's yate so. Send your test on the corner to Sabi. Na M1 in the yard be only Pedriano. M1 to us here. That's right. And far Emma give us. Yeah, madam say. Where the Mamma Fachama and this Baba studio or a year Legon. Okay. Legon, or Legon City Mall. And this Baba studio no permit ya ono anaja wasisi mi kama nyamishira babia obia. God bless you. Lala Rubiana Simebre. Eti ya bia sister Sandy be a guy. I bet you catch him say bro ye. Yeah, sister Sandy be a guy. And AD nisa. Once again, happy birthday confirmer Kwame Edinkra Apo Titi Mati. Ya wo pure Febo Kumase. Kwame. Happy birthday enko. If nyamishira no nyoke say Sister Sandy be a guy. Etwaso.